Yo, pozdrav za Marka i Čarogu. Ja sam Vanja, Ja sam Nesti. ovo je glas dijaspore, A Jesti. Ćao ekipa, šta ima, evo, javljamo se ponovo iz snježnog Šlihtena, danas nas je zaokupirala ovdje Mečava, ovdje je moj čuko Edi, tamo je my dog Kaja, vidite, ukomirala se brate, gotova je, i moj čovjek Marko ovdje, javljamo se ponovo sa cool vijestima ovaj puta i iz Mečave kao nikad do sad, 11. mjesec moram gurat snijeg pa to nema nigdje. Da, Keja Vohli. Evo viš, opet moram stavljati titlove, vidite, nije to ovako. Prvo što želim reći, R. Kelly Ford Fiesta on the cesta. Ko je skonto je, ko ne, evo reći ćemo, Kanđija Mače, novi spot je izašao, shoutout za mog brata Stjepka Kanđiju i za Toksaru i za sve gole žene, spot je jeben. Predobar, ja ne znam, odakle vam Tigar, Odakle Tigar? To nema ni ovdje, to nema ni ovdje. Ovdje bi se smrzo Tigar, moj Tigar mali, ne vidiš, to su se macima koja, ne bitno. Hip Hop Unity se javio, shoutout za Marka Šušu, znači Hip Hop Unity, čekirati svakako njihov sajt, you can find the link in the description of this video, znači najavili su nam da se svakako čekira Jopin, Tiborov i od dječaka novi spot, nemaju zajedno spot nego svako ima odvojeno spot, osim dječaka oni imaju svi zajedno spot, jel da? Da, uglavnom. Ako to ljudi skontaju onda shut off. Druga stvar, treća u principu, želimo reći Vorda Beats, shoutout za Vorda Beats, ovo što čujete u pozadini da svira jesu Vorda Beats. Zadnji danas sam vidio na njegovoj stranici DC's 56 su objavili nešto o njemu, malo tamo on spominje i mene čak u suradnji s njime. Prije par godina kad smo snimili Magičnu sedmicu, zajedno od nje radio beat, mi smo bili hrvatski P-Track i CL Smooth. Svakako čekirati to, DC's 56, koliko sam skonto, njima se možete javiti, promovirati se preko njihove stranice, svoju muzu i tako to. Shoutout za moj Osijek, jer tamo ćete uskoro moći gledati Glas dijaspore. Znači kad svaki puta bacimo nešto novo, oni će to tamo objaviti. Ne morate očekivati da ćemo bacati nešto o izborima ili takvim stvarima ili o ekonomskom stanju u Azerbejdžanu. Ovo je strictly hip hop, jel tako? I sad idemo na onu temu, glavnu temu koju smo imali do sad, znači su battlovi. Sad je izašli treći battle točno danas, ko je to bio? Tzre i Neskladan, malo prije smo se zeznuli, ali dobro je, što smo skontali na zadnja 3 betla, strašno, znači nekako prekratko traju, kuši, promatam 3 betla i pokušavam skontati zašto. Ti Armando. Da, Armando da... Ko je tu vrijeme štopo? To je neko je varao tu na vremenu 100%. Možda nema vremena jer ipak je Da, original skills, crew creation, chapter, predsjednik, To ima puno posla. Armando, vrati se, jel nešto nije štimalo sa betlovima. I što želimo, javio nam se za Adel i Rilem, ko nas javio? Rilem nam se javio ili Adel? Nemam pojma. Jedan od njih dvojice se javio, nebitno koji, shoutout svakako za ekipu tamo. I što smo zaboravili malo, što je on zaboravio svoj papir pa nismo prokomentirali točno taj battle, zato ćemo sada taj battle malo izanalizirati, imaš jednu minutu, požuri. Imam 1 minutu, a ovaj već priča tu 8 minuta ili 8-10 minuta. Dobro, onda kratko, Adel vs Rilem, na početku sam bio onako, mislio sam Adel izgleda onak nekako battle rapper style, pa bi moglo biti. Bio je na početku super, ali u drugoj i trećoj rundi je onak... Vidjeli smo Adela u battlu. U drugoj i trećoj rundi je onda onak malo bio slabiji, a Rilem je bio stalno stabilan i imao je dobre punčeve. I da, nije bilo loše, tak da, evo vidiš, rekao sam malo više... Od jedne rečenice. Da, shoutout i od mene, tak da možemo u sljedećem battlu još više o Rilemu ili Adelu. Ok, znači da se vratimo prije tjedan, 2 dana ili ovaj tjedan čak su bili Karizmatik i Dovla. Karizmatik, sam da kažem, od danas si moj favorite battle rapa. Zadnji puta sam poslao... I ovo moramo prevesti, znači najdraži battle rapper. Titlo je tu.
Ono zadnji puta sam poslao Čarugi onaj voicemail preko Telegrama, to ste mogli čuti u drugoj epizodi, da. Drugoj epizodi, Karizmatik, predobar si battle rapper. Dovla, svaka čast, obožavam Dovlu i dobro je General Bu rekao, Dovla ima tu energiju i tako dobro to odradi da treba to negdje stvarno jebački iskoristiti. On bi trebao biti glumac, entertainer si sam taki. Svaka čast, I rapper isto, sorry. Da, ali nije stvar u tome gledajući po betlu i po pančevima, ono što se gleda na betlu Karizmatik je realno stvarno dobio, ali kad bi se pogledalo onak, ne znam, nekako mi 50-50 u glavi, Dovla s tom energijom i Karizmatik s tim pančevima, onak genijalan. Betl mi je bio super, ono. Super, da. Zadnji betl koji je sad bio Trza i Tuzre i Nesklad, stalno imam neke tu, kužiš, disleksije radi toga. Ovo je bio najdraži battle od ta tri, definitivno najdraži battle, novi ste obojica i Tuzre je čovko malo, Nesklad je imao jebački puno samopouzdanja, išao je kontinuirano, zato je dobio, ali moram reći da i Trze u drugoj rundi s onim multijem, nikad nisam toliko dobar multi do sad u petlovima vidio, svaka čast. Smijem ja sad još nešto reći, da to sam ja htio reći za multi i bio je na istom levelu, oba dvoje su bili jel se kaže oboje ili oba dvoje? A obojica? Obojica su bili na ovom istom levelu, što se tiče toga, Nesklad je bio malo bolji, ali ne puno. Kaja se malo liče. Okej, nemamo vremena. Znači, mislim, to je bilo to što se tiče tih betlova. Idemo baciti malo shoutoutove. Želimo baciti shoutout za naše selo, Koška, za ekipu iz centra, Sušara, Ordanja, Dirty South, gangsta spike tamo vamo. Imam plugo 14 cola i takve stvari. Uglavnom, mi smo obojica momci sa sela, pa eto, shoutout za naše selo Koška. Drugo, shoutout za Lega i Cool podmetače što imamo za kavu. I ovo je isto, brate. Da, to je isto Lega. Ne, ovo je Geek Catering, ali Lega radio, Lega. Shoutout za Geek Catering, bio sam tamo već 2 puta, super je. I shoutout za Gužu 16tercu i Esperanza bar u Švebiš Gmindu. Bili smo tamo na koncertu, srce nam je cvalo, promukli su nam glasovi i bilo nam je jebeno. Ovo je najbolji provod ikad bio. Slike mogu vidjeti na... Slike isto možete vidjeti na moj Osijek HR, nije da vas reklamiram, ali ajde, na moj Osijek sam poslao tamo mi Lega to vodi, pa šta ćeš. Uglavnom, što se tiče betlova i što se tiče svega, to je današnji glas dijaspore. Mislim da smo prvi koji su prokomentirali novi battle od Tzrea i od Nesklada, bože moj, kak se uvijek sjedim tu, ali stvarno za sad najbolji battle, kužiš, koji je bio od ta tri u Ivancu i dobro je i suđen ovaj battle. Stvarno je onak, dobro se različeno, realno je bilo odlučeno, za Dovu isto kako smo rekli, General Bu je stvarno bacio najbolji komentar što se toga tiče. I eto, to bi bilo to, kod nas pada mečava, ti hoćeš još nešto reći? Sam za ovi od Rap Skills, znam da to možete bolje, ali malo bolji sound bi bio za... Da, malo bolji sound, jer stvarno u prva 2 betla se suci uopće nisu čuli što su govorili, naravno se ne čuli nije hejt, nego sam, jer znam da... Što se ispričavaš, tako je kako je. Znam da možete bolje i... Pa to je uglavnom to, shoutout od naših pasa. I mislim da smo za danas već završili, ne znam koliko će ovo trajati, kratko, dugačko. Čekirajte u descriptionu sve linkove, pratite nas na Šeta Support Your Local Hip Hop stranici. Uskoro imamo 800 lajkova, 800 ti lajker neće dobiti ništa od nas i eto, tako što da kažemo. Dobit će čokoladu, Milku. I shoutout za našeg čovjeka Vanju i za njegovu audio produkciju što surađuje s nama na ovoj velikoj daljini. Peace out, prijatelji, i idući puta ću pokušati malo manje strada, on može više pričati. Evo te, ja sam uvijek mislio da ja mogu puno pričati, ali ti, boga mi, melješ sam tak, to neće niko vjerovati. Ej,
live si na glas dijaspore, smiješ bacit shoutout za Košku ili za bilo kog. Uz pjesmu ak želiš, sad. Nemam pojma što da traje, Forever Young. Forever Young, ok, i kog pozdravljaš uz pjesmu? A pozdravljam mamu, tatu, dida, baku. Koji me znaju i poznaju. Ok, onda im pošalji link. Ajde. Ajde, čujemo se, bog.